saja jalan aing gitu kan. Nah, mantap ke resik hideung cek aing teh. Pamajikan. Itu majikan. Nitip cenah pambawain ke resik hideung. Aing saja jalan mikir. Ceritanya kan kok aing teh ke resik hideung keur naon? Meuli sapak benernya cek aing teh. Ini teh aing teh. Meulinya sapak. Di jalan telepon heula kok aing buku nya da aya ukuranna bener Ya, aing ke resik hideung. Telepon gua aing. Itu keresek teh meuli sapak atau cuman teh atau ukuranna sakumaha. Enggak satu aja salamar cenah. Kan aing mikir ya. Kayak gini salamar cenah kan di make loba cing teh nya nanti nurut lagi. Ngapain yang baru cenah. Banyak lah mental lah cing nya Hiji mah. Cing teh kan. Nah, ini butuh keresek hiji cing ini kan loba nurut tuh. Enggak cenah tapi nanti si keresek itu teh pangisiin nasi goreng es jus jeung martabak anjing. Kayaknya lagi garesik kan ada lagi sisirnya. Anjing aing. Padahal langsung we. Ya, garesik. Aing kudu ngulang-ulang saja jalan cak aing mikir. Ini karek mikiran. Aing nak deung. Aing pak aing telepon bener sisirnya. Nya pangisiin cenah keresek. Nasi goreng, es jus, jeung martabak cenah. Sekalian jeung koja padahal mah nya. Mesen koja cenah isian lauk 30 kilo. Ada teh kayak pikiran cai jeung konten cai. Kamu bisa jadian tadi